Pafeta iki. Pati aku sei pati ai dia fiti fuaki. Dan dia mau melondong hoko pe fuaki, ia tai kita tahu pe. Ke te fakalo tolahi kita toli he fiafi ko ni. Apostolo ko Paula dan ave yo mo lelei he tapa ko to pe maman. Pagafam ke fakalo tolahi kita toli Filipai bahasa vesti ko no tahfitu ayam pehe. Ka ikai he buholi ki he fuaki, ka ako buholi ki he fua e aonga ki ateki mautolo. Ilo e Paula na ofa Filipai lo toma ni Tesalonika na fuaki tatu otaha tatu oua. I he fiafini ko whakarotolahi i koe. I he fuaki koe whai he fiafi koe ni. Koe hohoi apostolo koe ni, he nai ilo apostolo koe ni a whakapuri e fuaki. Koe fuaki whakawhetai ki he iki. O kui kai ke mole tae aonga ia. Koe ne pehe koe vesto no taha fitu. Koe kuhori ka teki mautolu ki he fuaki. Koe uhi, whanonga le mai ka he fiafi koe ni. He koe fua ia e aonga. E aonga kia te koe, e aonga ke te au, e aonga ke te tau tolo katoa. Whawhetai ke he iki, koe ki tau hanke iki, whae lotu, whatapui e mea awha koe ni ki tau lotu. O tua maafi o mau whakamaro atu kia te koe, koe hia koe ngahi nima kotoa pe, na nau whai e fuaki. Koe ngahi loto kotoa pe, na nau loto aki ke whai e fuaki. Ana e koe mau whanonga me iai ki he wholofola, o i kai ke mau koko noa pe, ni ka mau ilo, o ki ai e fua e aonga ia, ia teki mau tolu i he mau whai e fuaki ko hia koho o ngā ue. Aonga ia ke investi o tua ki he mau akau, o ku aonga ia ke investi ki he mau lau maari, ko mau lotu he fiafi ko ni, ka whoke tā wak, ko whamanu ia o tua pe, ia teki mau tolu na nau whai e fuaki he fiafi ko ni. O tua mau whakamalo he fiafi ko ni, Lotu o mai fu i hoa wha pe sisu o koe me ka pauwha mo ui e me. O tu e tau spesiolo e taha, whawhita i te he iki, te te tau tōku whakawhi i ema i tau tangata spika i he whiaha koni, kore pe ki te kau hiva koni te tema homo spesiolo, i lex, te te wha ataha loto, wha ataha whakaukau, te te ki tau whanau ki wholofola koe a o tua, koe a tangata o tua ki heni he whiawhini, ke te kau me wholofola koe a pe tau tolu, whanau leva ki spesial ko ni i mu ai ka whanau ki wholofola. Koe ta pas ki hei ki he te whini. If I had a
whenga whakataha, tau whiawhia. Ko whakaya te whiawhini mahalo pe awhi hoa tāni. Ko tui ka hiri ane ka whanau te wholofola, o kai whawhonga whiawhia, whakataha tau pehe whiawhi koni. Kai te pe whalolo, o ki hene tau ke spika he whiawhi koni, te ako toko taha ene, pehe komiti koe e executive kau papalangi, Stas Assembly Fakatahataha ba New Zealand. Aku nei heni tau rau ka tapuaki, tau whakakoloa, tau tangata e o tua, kuna auholo i maamani, malanga e wholofola e o tua. Tau rau ka tapuaki, tau whamonungia te tau tolu. Ko te taha koe ni, ko neipa i a opi nofsoa, ko ko neipa e nofo anga, a ko neipa i e siasi. Ange pe ko pe kuri, ko neipa o ta, o tahu, o pehe. He's a neighbor, he's my neighbor, and also he's from Albany Church, Kakoa me Glenfield Church, Wafeta ke ai mata. E tai na tau pe, ko sasi ko no futo ko la fau au pito. Da to ta ko no ne fe mo e kina, fa fono ha ki muri, te ne alta kai ho le Islam na fe tu ke mamani, ka ta fra malo ke ho twa ne ma wa tai ni fe na Maria, ke ne ihe na ko ta ko ko haya ki tau tolu ki bahena kai Tonga e nei heni mo tau tolu ka tau rāko tā kuaki whakakoloa he whiahi ko whakata holo tō kahai no komi he o tua whaka whomai ka mga eiko ni e hoku ka tā kuaki te mo whakakoloa ia ki tau tolu. In this moment, Pastor Tom Leclerc, it is a great pleasure and an honor for us Tonga Regional to see you, to have you. We know that you are our friend, our work colleague, a pastor, and the one for us to look up for. We know how busy you are, traveling around the world, around the nation, and also for your big congregation. What a pleasure and a blessing for us to have you with us tonight. Think of Paspasi, of Pantesia, and on 5 to the pulpit, because the way of the Lord, the Kantani, the Taki, the Kaleo, the Katolu, the Kautolu, and Lea, Katonga, the African. Think of the Paspasi,